Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ha? Nagtitit ti cellphone ko? Sino nga ta? Baka ni daning asawak. Inupen ko manong naming at binasak ti message. Si kakadi ni Rowena. Tinatbaksak. Uwen, siya, tabay. Asawam ni Danny. Uwen, apay, kinasino ka? Siya ni Dina. Tikabit ni Danny. Ano? Indayal ko manong naming. Nagriring. Sumbatam. Sumbatam. Saan nga sumbatan, manong? Sino na ito gagatoy? Dina? Kabit ni Dani? Sumbatam. Inulit ko lahing manong name ngayon dahil na ito nga number. Batang manong. Yung sa anatended natin. Tigaga ng giant. Siyak ni Dina, kabit ni Dani. Sumangpit ka lang, Dani, ha? Sumangpit ka lang, makitam. Tingkay nang igan, papagayam. May sala nga paset. Di ba kasalita ni Rowena itilawag city? Ngayon tayo pinauluan iti kinatib care. Yan, kinatib care. Dito yung pagkasalitaan ni Rowena kat may sa kita yung tayo pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the 4th week iti bulan ti July. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di na Honolulu, Hawaii. Kaya di program at tingalagip tinapanabas iti Action Radio TCJ Silawag. Babayan iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kada kita kagatakel a premyo. Imagine, 50,000 pesos. Ti abakan ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken Maisa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Okay, hintay matanggan dito panagyaman ken awis dito 6 grand finalist tayo.
Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat ala inyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, daya ni Mayang kabsat iso tinang isurat ti 6th grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award. Sinong katamot ti agbalin nga 7th grand finalist kada ito nga bulan ti July padaanan nyo. Papagamin tayo itulo dato'y ababang manakaibasa ti lagi ti napalabas ti Rowena. Dito'y page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Paki-share, paki-like, no saan kayo pa nag-follow dito yung page ni paring Ray, paki-follow. Kaya nung sabagari ka dito YouTube channel, iti pakangigan, pakabuyaan nyo na ito yung video. I-like yo, i-share yo, sa kay ag-subscribe iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award page ni paring Ray. Kaya gamsat, ayan, madamdama, hindi ito ituloy dati pagkasalitaan ni Rowena. Kaya no mabuyo ita, abing pinasutumot lang no yung katumat lang ulitan nga buyaan into no aldaw, iti oras ti alas 12:30 ganat alas 2, iti Action Radio TCJ Silawag. Iti program at nga lagkip tinapalabas. Kaya, patikim lang dito eh. Dati pasimsiman kayo. Pasuspense ako na da. Okay, kapsat. At siyempre, tayo ituloy madamdama dati pagkasalitaan ni Rowena. Na pinuuluan tayo ti Kinatibker. Kinatibker. Ituloy tayo nga din. Pero ka, tapasan, kinantay man di kita madamang agbibuya kada kanya kita. Damang agbibuya, damang 11. At dito ni Erlinda Panterosete, Norelin Perdido Tamalay, ni Erlinda, ni Perlita Glipe Matias, kenda dumapay nga nakatune in. Saan nyo pa na i-share, pakishare. Ituloy tayo yun. Ngay basa, pakasalitaan ni Rowena, may katalo, ngayon tayo pagpilihan para tiya panakapili ti best letter of the 4th week. Idi bulan ti July, idi program at teka lagip ti napalabas. July 22 ita, Miyerkules. Ag birthday ni Wilbert Alonso, Kablawan Tiwan. Happy birthday kang Wilbert Alonso dito kabungaan A. Lawag City. More birthdays to come. Kaya kasabat ng happy birthday kay Ria Joy Dudang Nabua. 21 na pala ita, dito Hawaii. Yeah. Ria Joy Dudang Nabua. Happy birthday kang ka. Yan, from your mama, Mary Andra Pacondudang and family. Into na bigat met, advance happy birthday kay ni Elena Songko iti Hawaii. Kasama tayo kay ni Amuri Gawiran, kay ni Nora Barreras. Yan. Okay? Dengar din ituloy, papagayam, ni Basa. Ito pagkasalitaan ni Rowena, iti Lawag City. May saklang idi nga sales lady manong name idi mamamok ni Danny. Nga ni Danny ket may nga security guard. Guwapo, macho, nagpigsa ti sex appeal ni Danny manong name nga dayta ti gapono no apay. Nga amok nga adu dagiti agkras ken kuan. Ngem sakti inarim na. Ket gamot ti patpateg ko, inaklon ko manong name. Ket syempre narugso ni ayat. Kaya dito na minsan gundaway, inawis nag-date kami, nagboy kami ti sine. Dito yan manong name o nagtipagsinyan nga napalubusan, dagiti dakulap na agkarayaw. Kaya dagiti bibig na manong name nga mga malka dagiti bibig ko.
Gamot ha. Saan nga tahamapnek? Ken oray matsyak. Kasla. Madi. Tada na kitay. Aging ka nga kamin manunemi iti uneg ti may sa kwarto iti may sa nga hotel. Dito ko nga naipaay iti amin ko kinidani. Nga jak pinanunot no anyan to iti kasasaad ti bagunin mi a pamilya no kas pagarikan. Ken no talagang ipatungpalnak kas pagarigan tagsikuran. Saan ko nga pinanunot data? Ti pampanunutek manong nemi no kasano iti nakpanakay tayok iti ragsak. Nang ro na lang arodan idadan dagiti bibig na iti barukong ko manong nemi. Oh, Dani. Oh my na. Saan kit impababa? Nagluko da ito yun. Papanan na. Ket dito'y manen, ket dito'y nga na may mayat manen, manong name iti aramidan na, ket siyempre, Dani. Iti unos ti talo nga oras, iti uneg ti hotel, manong name, kasdasan kami nga mabanlog. Kaslaawanin ti ulit. Ket kalpasan lang ti talo nga bulan, masikog ako. Imbagakken ko naman, yung may damaten nga asawa, manong name, ket simple laeng tahues, iti nagkasarami. Sa restaurant ingkam ng aldawan. Inyawid na nga ro dito balay da, manong name, aging kahimbagakken ko na. Awang ka niti mabalinta nga akaran. Nabay, edasa mo kayat kadaranang? Haan. Uno ti kapsat ko, dagiti duwa babae nga kapsat ko. Awang problema, dapat lang, rumbang laeng. Nagore ka. Dani. Nanan. Mawatak ti kahit asawa ti asawam. Awang kasmat lang tagbukod. Tapos nga mo yung pataudan. Nanya tawan. Nga kita anda ti balad antim. Ay, huwag gaman niya. Sino antim? Antik nga Hawaiana. Dakil nga da. Gagangil na nga balay. Balay da dati. Sakbay nga nakaasawa ti Hawaiano. May kamang jipaway. Jepaway at pag-awi na nagbakasyon na da. Dakkel balay da jay, balay Hawaiano nga ron. Kita, umay, napasyaran. Nabaming ron pinasyar, manong name ket mayat ko na. Ada alad na, nalawat likod, napagmulaan manong. Ket nabaybayan mo tandi masetas. Katok ken ko na. Dito tayo. Ikasanong rin nag-duty act rabi. Sino kaduam. Kita ni Ellen, tayo ipag ko, tayo maadingan. Kung saan, pasara ebak ni nanang. Sige, yung magubra ka pa lang. Magubra ka pa lang. Kahit no, dakil doon tiyang ko, agawi dakton, agikatakton. O sige, dalusan dangrot nga pakngan. Kalpasan na, dito itangag na yun. Das na nga ron tinapasamak manong namin, raping ko, mula, itinatang itilikod, nagtaragan tinatib nga manok, manong nami, ken kastamaten, nagmula ti masetas, tapno da bakong mapintas ti balay. Ibagak pa kinidani manong nami, kasarita na ni anting na, no, mabalin kita, imbes nga agupa kami, tenten na ganmin, tagbalin to na ko kami. Kinasarita na nga ron katuwen ko na. Manong nimi malaksid ang security guard ti asawak na rin pangagkalap idya karayan mapanagpakat ti screen ket masaban to nga mapanasangaten adanton na libre nga masida manong nimi nga tilapia nga masigang no matuno nagimas. Ken adanton meten na may gatang uno mailako nga malaksid ti sweldo na da sa bali pa nga income. Naling pa yung pana. Naling pa yung rama. Pamangkam to ang burburak manong name kit nagmaya. Hanggang impas nga ikon manong name tinaunang anak mi nga ni June. Inayawak ni nanang ko, kinaduwak, nga di ka bailakon manong name. Nagawid mo lang ni nanang tagdiring ni tatang taon ti kaduwan. Pasari umariman ti katugangak ng babaeng mga iwan kini June. Kastawatan ti duwa nga ipag ko nga babae. Manong name Hanggang iti mo isang aldaw, aday may. Ay, ipag. Ay, ipag ka. O, kasinsing ko ni Dani. Ay, gasta. May ka, dumanong ka. Ay, dito ilatan.
Lumabas sa kumalain. Nagpinas di ba yan? Nagpinas dito yun eh. Eh, nabaybaya di kiti mamasetas kita, nanayunan, kinapimpintas. Kapimpintas nga hardin. Nagagit ka ngagbola. Di kiti padatilukod Di kiti mulak nga natin. Ay, kasta. Tama lang, rangaw tingamuting no da. Umakat, dumanong ka. Apo ipag. Nagagasgasat ni kasinsin ko nga danit na nakaasawa ti kasken ka. Pintas ka, nagagit ka. Mayat. Daklat pa itulog iti paglakom tinateng, ba? So na lang ito nagrikat siya ka. O paano agsakdo? Uno saan ka ni dani ti agsakdo? Agsakdo ti sibog ko, paglaba, pagdigos, usarin nga gluto, kinda doon pa. Nagasdaan ni Dani. At nakasawa ti kasken ka. Ang sangkan sakit nga nagasat. Ipag. Tapay met. Nga bagam sana ka nagasat. Kaya nagwapo ni Dani. Kaya nagasat ka na nagapo. Asawak ti gwapo. Kaya nagwapo ti asawa ipag. Sigurado nga sigurado nga adalakit sa bali nga babae ti biyag na. Kasinsing ko ni Dani. Kaya Jack Rumbay nga padagsan. Ang ibagbaga lang ti punto. Ala panunutam, amirisem. Idinagaram kang ka, kinayat mo talaga nga gwapo. Hindi mo pinanunot. Playboy. Balaksid kang ka, adope ti chicks na nita. Anyata mo, baka no, chicks na karag iti empleyado, ti pagwargwardyaan na. Kuno saan kita. Yung sa bali nga, babali mo, tasong bata pag ito, ay, hanggang bali, basta agawid. Siya tisang patan na. Basta itid namin na sweldo na, mabali mo na. Kunan niya. No, pampanuto talaga na sakit. Ala, yaman na karito kamutig, kamutig. Inawan ipag. Kaya bagakyan ka agad ako posible. Kaya mapasamak. Dapat nagtalik ko ti asawa. Sa bagay, dapat nagtalik mo. Sige nga nakan. Inistoryak da ito'y kay ni Dani manunay babayam na dyan. Kada kaming kura na kanya So, apat patagsan na. Imposible, di ba? Posible. Di ba yan nga, akong perelasyon ta kita mo, nga doon kita crush kang ka. Kita ito nga peso Ngayon jak tutupan nila. Imposible. Pero na, di mo ko mapulos ikaten ti ore 1% iti 100% nga ba nagtalik mo kanya. Idi na amukan, inayat ka, ingkarik, nga sikak at siksikan to. Diyak maramid. Pagbalbalinik na bagik na natibker. Kinatibker. Nga ba ito mang susulisog kang ka? Nga maliklikan deta. Ramanang kamamet. Dadag ko na. Nalaing kalakid di. Ngayon, dito ti mulam ti panot mo, sir. Agbalinak to nga natibker. Ikarik kang ka. Nagdalek ka nga rod kang kuha na pinagtali na edko ti talek ko kang kuha na manon name Jack Met Kedim. Met Kedim pa kadlawak nga adda sa bali nga pangiya pispisukan na ti batutan. Kanayon lahat na buslon manon name. Hanga nakitid. Hoy, tanokitid ko baka adda mo na nga nanging puswakan. Tibayo sa malem manon name at ay din duwa nga anak mi. Saak nagpalaygit. Da June kining karen mano. Dati ting karik. Basta lakit babae, agpalaygit ako. Lalaki babae. Agpalaygit ako manong nini. Kaya ka nang ada naawat ko nga text message. Sika ka di ni Rowena nga asawa ni Dani. Tinagsabaka. Owen, apay, sino ka? Siyak ni Dina. Kabit na. Dina, kabit na. Dial ko data nga number, manong nimi, agriring. Sungbatam. Sungbatam. Sungbatam.
Ngayon saan nakasinungbatan. Idudumteng manong name iti asawak. Kumusta ka kano? Sinag ko na. Ni Dina. Dina? Ada text message na, basahin. Si kakadi ni Rowan ang asawa ni Danny. Wan, siyak, apay. Sino ka? Siyak ni Dina. Kabit na. Nalawang. Tawagak sa ang sumungbat. Tawagak unattended. Asin na ito nga Dina. Sweetheart, amom kunada tibagsasao. No, saan da nga palapalan di mangga, no saan nga nabunga. Naurnos ta. Natibkar ta. Nga madatao, no adarigit tao nga mayat nga mangpalupuy. Kada ta. Kanyak. Ni Dina, dati tayo adda di karinderya. Napapapanami, pangpanganan. Agkras kanya. Ngayon, Jack to aramin din mo lang. Maminsan lang, ramanan ka lang. Ramanan nak mo. Baka na imimasak yun ni bakit mo. Dagit yan nasasaw. Natutupak dagit yan, talagang mapan. Maaramid ko, mayat da. Ngayon gabutan nagbalinak ka natibker, kinatibker. So nga sandak to masuliso. Kinapod na, roway na. Ada empleyado, iti pagurgordya at nagkras kanya. Raman ang kawamet. Ikanak pa iti kwarta. Ngayon saan ko ang uwatan? Maminsan lang. Basta. Balasang, balo, ganda ni agretire. Bakit? Una yan, tapati bakit? Ore asin no, ado di kita kras kanya, ngem, siksik kalayang sweetheart. Agbalinak to nga natibker. Ikarikan ka. Maging nga imay nga mismo dito'y balay, manong name iti bakit, nga bagbagana, nga empleyada, manong name iti pagkagwardyan. Siyak ni Nympha. Empleyado ak, iti pagkagwardyan ni Danny. Natran tayo nga dito, ma'am. Ta nakakutsay kayo pag-imay. Ganyan na kita. Grocery items. Hindi na kadipastriken? Sumurkan. Ngayon saan ko pala inawat manong name it iyo awat na kaduwang sandubag. Nganap no iti grocery items. Abi da juan na kada kami na ita. Akit? Para manang kayo nga roon. Adami ng pamilya di kita nakog, may sako ni Jabalay, balo kita takkel mo ti sweldo, pangusarag ko man, jak iparaman. Agri rin naman tayo kasi jay. Tano, adani edib nga manok nga taraken mo, mabalimot nga. Isukat mo kas pag-arigan, ori nanginhina dahil tao, may sa manok, okay lang. Agri rin naman tayo kasi jay, nana. Slayo lang bagbaga. Itedyo na kita nga grocery item, soktak mati manok. Sa into'y baga, karama na kamamit nila kay mo. Sulsulusugin nyo ka na ti asawak eh. Ang atakes. Ang kumit ka tagikwa eh. Ramanak lang. Di kaya agbain na. Numaamon kita anak yun dito eh. Anat naman namain nyo, nga rabiden. Kanmarik nada. Agbain kayo. Ada asawan di tao. Siyempre, oray, maminsan lang masaktanak. Tanay takit aramid ti pala kalipot. Tapi ka di sumapot baro. Unang pa adayo balo. Mabalin yung pumanaw. Kan saan kumawat kita? Agbain ka kumamat. Manong naming talaga na kiti pabahay. Ano dadto? Aramidan dati amin na papuspusan. Kabaylan, rakraken dalayang ti urnos mi nga gasawa. Rakraken dalang manong naimi ti pamilya. Ngayon ti pagkamyamanak, manong naimi kat talaga nga ti kinatibker. Dahil ti adda, iti asawa. Natibkerak met manong naimi.
agbalinak man nga natibker. No addaman di kita mangmangig ko, mabasbasak, maadaw di kita mangitetext, ada kita mangibagbaga, nga ni kas ni daan ni kat kasto. So nga yung pinsan man ng nemi, nga pinagtalinayad ko ti panagtalig ko iti asawa, gabata mamatiak. Nga natibker iso na, uray kasano nga suliso. Anong nemi, imado, dagiti mulak, ken taraken ko, ken kastamaten, gasgasat mo tila ti asawak, nga mapanagsangat ti screen, ken no kay mapang mga agburak, manong nemi, ken na dumapay nga paglakagan mi, aging ka, nga iniinot, nga nagbalinan, nga kukwa mi ti balay, ken ti daga, nga nagdisuan na ken ti pagmulmula. Nakananama manong nemi, tinaranya ka masagbayan, dagiti anak ko, nga duwa, anak mi, at dan iti junior high school, tinauna, elementarya, tinaudi. Ket manamnamak, manong nemi, nga itultuloy ti asawak, tagbaling nga natibker kastakmet, tap nagtakasta, ang tultuloy tinaragsak, natal ni ay ang pamilya. Dito nga ron, ti pagkasarita, thank you, tilaing mo, nang ibasa, ket sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwiliwakan pagsarmingan ti biyag. Ti agyaman nga pagaya mo, Rowena, itilawag city. Thank you matkang ka, Rowena. Ni Norelin Perdido Tamalay, ni Luel Tangunan, di Honolulu, Hawaii, happy watching. Ni Fera Gacos Bacani, thank you. Ni Lily Ragudo, ni Erlinda Stavillo, thank you. Hindi pa nagboya yun, ni Erlinda Pante Rosete, and dumupay ni Perlita Glipay Matias, ni Mayang, hello Mayang, ni Janet Balcovero, dapat nga nagbuya, okay, at kasta ko na kita napimitas tumit lang yung kay Denggen, into no Aldao, 12:13 ganat alas 2, and nabuyan sa Jai, then ta DCJC, lagip tinapalabas papagayan. Okay nga rad, pumakada ako, madamdama lang agkakadwa tayo iti dirmanong nemi. Iti kalman sa andak nga nabuyat dirmanong nemi, puta nagkansyutiak iti kalman. Okay? Thank you for watching.